Nanang, Rabin, apay adi ka pala maturog. Anak, addaman damagakan ka. Nubilang tagpakita ti amamkan ka. Anya ti arabidam. Ha? Kunak man nung tinalikodan na tayon. Binaibayaan na tayo nga roden. Taman ipod mo't basitak kat pimanawan. Ken, sanganan na nagpakpakita pulos. Nukas pangarigan ta kayat na asulnitan tinagkurangan na kadata. Maawat mo ka di, anak. Diyak mo. Diyak mo ti sawag iti dayta, nanang. Asino ti urayan ta di ti restaurant, nanang? Itay ta pa ay nakatugaw. Naibustan ti order ta. Ngamaon pa lang ti bagbaga matao. Basta aguray talatan. Basitla pa naguray yan, anak ko. Ha? Aday tamat gaya man. Ha? Asino, nanang? Tessa. Oh, Willie. Sika ka din dayta. Limok magka. Uwan ka, Rod. Katsi ka. Apay nagkutong kamatan. Kwa. Gagangay tag may sa amang isaksakan iti anak na. Kwa, Tess. Iso ka din ti anak ta. Uwan, Willie. Ni Troy. Troy, anak. Iso ni Willie. Ti amam. Ha? Kumusta ka, anak? Iso ka di ti bagbagayo nga orayan tayo, nanang. Uwan, anak. Agawit tayo. Troy, anya ka kadi. Um, Apay, di ka maragsakan. Tanakita mo ti amam. Umuna ako nga gawid. Mabitla ang Troy, anak ko. Pakawanan na ko, ma. No itala nagpakitakan ka. At igdug asalay sayan. Iso adyak nagpakpakita ka na kayo. Di nakigaman. Di ta kayo. Troy, anak. Mabit lang ang... Troy! Bye-bye, Amon, Tess. Datatag sarita. Taduti kaya't kung ipalawagkan ka. Itatadakila ko na. Santo kundi pakita ka data. Itatalakayan. Santo kundi parang. Kasapulan na siguro ti mga sikaso kun kwa na. Iso ang nagpakitan. Danggan na kanak ko. Ibagak tinagsaritaan ni. Sigon kan kwa na. Iso kano asaanan ang nagawid dito Pilipinas. Tada ng pikot kan kwa na iti abroad. Kat nagasawa da. Naadaan da iti duwa nga anak. Istrikta kano ti asawa na. Di na kayat nga umawag ti amam kadata. Tabantay sarado iti nagbalin nga asawa na. Mamati kayo, mat. Rason na laday ta. Tapno saan nyo aguraan. Uray anya di tan-a. Tinapatag nagpakitan kadata. Nang runa launay kan ka anak ko. Nagbakasyon la di amam. Agsublimat la iti abroad no agtapos da ito abulan. Imay na la injaya ti tulong na kan ka nga anak na. Kaya't nakaapagadalan iti kolegyo. Ah? Dua atawanan ang nagsartan ka. Manipod naggraduar kay ti high school. Di kan napag-enroll. Tawan mat nga rod pang paadal ko kan ka anak ko. Iso aday tuyan ti kanito. Dinangag ti Diyos dagiti kararak ko. Amok amatunoy mo matla ang dagiti arapaap mo anak ko. Kaya't mo ti makaadal saan ka di. Kwa? Kasla masaluta ko. Anak ko, apay akas tamot ti bagbagam. Di mo't kanayon mo idi nga ibaga kanyak, akayat mo ti makaadal. Daytuyin ti gundaway mo, anak ko. Kaslawan ganas ko, nanang. Basta giskwela ka, Troy. Ah? Kakaisuna nga adda di amang tulong kan ka. Basta giskwela ka. Siyak ti matungpal. Tapara matlakan ka day. Troy, anak. Umadanin ti panagsubli ki abroad. Uli tagtagid daw iti pamakawan kan ka, anak ko. Sorry, ha.
Amo ka na sakit tinakam mo kanyak. Ang matuyak, tapno sulnitak, dagiti nagkurangak. Unggayam, atoy, inggatangan ka iti cellphone mo. Dua kayo iti inang mga inggatangak, anak ko. Tapno addan to pang kuntaka kada kayo. Anyan, talagang agkakaingas tanak ko. Kinapudno na si katigagarak, iso ang nagbakasyonak. Sorry anak ko, tadyak na ilaban ti ayan ayat mi iti inam. Angam da ito itirumbang ang mamuam anak ko. Manipod si Mina akada kayo iti inam. Saan ka na po kaw iti puso kan panunot ko? Patpatgan ka na anak ko. Ulitek, sulnitak ti ado nagkurangak anak. Rumbang lang ta responsibilidad yun ay ta kanyak nga anak yo. Agabang kan ijay syudad, Troy. Tapno di ka marigatan nga agbiyahe iti inaldaw ang mapanag-eskwela. Kan amangan numatraffic ka pa'y, isuntokit din ti pakaladawam iti pagadalan nyo. Sige, da kayo timaka muna nang. Agadal ka na imbagwan. Gundawayam ti kaadda di amang tulong kan ka. Wala nang. Wana nang kunam, ngam kaslasaan ka mo't anaraksak. Saya atam ti agiskwela, wan. Tapno makaturpos ka iti kolehyo. Tapno saan ka ang maitulad kanyak, ang makipurpurdiya. Ta sa anak mo't ngarod anak kaadal, anak ko. Hello? Hello, Troy anak. Kumusta kan? Ayos lang tamat. Ahon gayam, agipawitak manan iti mabiit. Awagan kan tumanan no makapawitak, Tadamagak no naalam ton ti pawit ko. Di ka unek tip-tipid, anak. Gatangan ti kayat mo akanan. Uray nangina, basta mapnak ka. Gatangan na kiti kayat mo akawas. Ibagam no agkurang ti pawit ko tanayunak, wan. Basta agadal ka na imbag, Di mo baybayan ti panagadal mo. Wala. Sige nga ron. Ta isublat ko mo't nga awagan ni nanang mo, Troy. Bye-bye. I miss you, anak. Love you. Sige, bye. Troy, agpajamin ka man. Addan sa manen kwartam. Sige, day talaga yan. Nagpawit man ang asawa ni nanang ko, idi. Jay, amak ko na mata. Ala, woman langin. Pawit di amak. Talaga nga apalan ka. Tada iji abroad ti amam. Kada tayong agbabarkada, si kalaang timako na big time. Iso nga aganos ka nga agiliblibre ha. Sapay ko man, tadikan to maumuma. Santo Apolos. Aging ka nga day pawit di amak kanyak. Jak tag sardang amang libre ka na kayo. Jane. Troy, adayam amukan ka. Ha? Asino? Jay gayam ti barkada ta ni Esther. Jay nakapimpintas akaabay na nga umininom iti arak. Wow! Nakpintas mo ten. Super pintas at talaga. Yam amukan ka. Umay ka, tasit ganda. Aguri ka. Kasla suplada mat. Saan? Suplada no iti daduma. Ngam no si ka, sigurado asaan. Nangro na no maamuan na asi ka ti para libre kadag iti pagsasangwan tayo ita. Anya? I love you, Grace. I love you too, Troy. Ha? Saan ka kaya man narigat nga arman Depende ay itagaram. No crush ko, wala dagos ti sungbat ko. Mayata, angam kayat mo ti sumurot kanya kay dagos ko? Sure! Day tagagayam. Areglado, Troy. Apay ang nagbayag ka amang ilukat iti ritaw, Troy. Ha? Kariri mo ka di? Ay,
Wen, tamadamdama pa iti klasik. Ang mapay nga kayo. Di pa imot imbagang umay kayo dito idagos ko. Pastrakan nak taagawid akmat lan numadamdama. Imay kalakinita, tadda ginagarak a ginatang dito syudad. Ako na nang tinasayat. Rumor talangan. Ejerorte pangananta. Awan nga min naluto dito idagos ko. Okay ka? Ne, insaramat ng tiridaw. Di ka nagsukat. Kas namon arumwar. Wen, kastoy ko na nanang. Ni, aldawan, Troy. Agreeing kan. Troy. Madamdama pa eh. Di tamat sumsumura ka iti pagadalan. Mabisina kun. Awampay mutlat na luto amakan. Ingkagluto na. Bayamon na ito luto-luto. Intan to lamanganan itiruar na madamdama. Ura ta damat kwarta ngayon pao iti amak. Bumangon ta nga rudan at arumwartan. Mabisina kun. Okay nga rod. Ay, nagmayat ti maturog. Dara sa mabisina kun. Di kan sama tagi si skwelan, Troy. Kuha na. Ay so, sa gawid ka lang no dimon kaya ti agadal. Sayang ti kwarta dagiti dadakkel mo tan eh. Agbalbalog samat lang ang tararanidam. Saan mo't nana? Anya saan? Siyak ti landlady yun dito pag-abangan yo. Iso ang makita ka amin agaraw yaw. At dapay kakabkab balay mo na babae. Kaya't mo tay baga kiti inam day tang araramidam. Ne, sana na. Pangasyo. Ung tanak tinak numamuan na day ta. Sana bale. Tagbay-bayadak mo't itiabang ko dito eh. Di na ko may pulpulong. Hello? Kumusta kan, Troy? Umadanin ti pa naggraduar mo, saan ka di? Sumagmamanula bulanan. Kuya. Wen, tatang. Di mo baybayan ti inamwan. Numakalpas ka ti panagadal mo. Ikarigatan to ti agsapol iti panggedam. Tapno matulungan mo ti inam. Takaasimat. Wen, tatang. Sige anak, baliwak to man ang ti umawag. Tas umural ka ko iti trabaho. Bye! Bye, tatang. Ay, tiyan mo da tatang kan nanang. Kat agad adalak pa ilang. Anyang tati aramidan da. Numaamuan da adya ako nagis sa eskwela. Sana bale? Tadumot ti kwarta jamak. Uray jak makadal. Amok apaw itan naklat taday jay iti agpay kada kami iti inak. Isungot amis mo tinangko na. Asol nitan na ti ado nagkurangan na kada kami. Isungawan nga ro ti rumbang nga pagdanagak. Pudno ka di timbaga ti landlady kanyak, Troy. Saan ka kanon nga gisiskwela? Kan asino to'y kadwam dito'y dagos mo? Asino day ta babae? Asawak nanang. No kasta, pudno adikan agis iskwela? Pakawanan dak nanang. Ngimsanan. May sala si Mestre tinailapas ko. Anya? Anya laangan di sa wenje amam numaamuan na ter aramidam. Pagrebangan na lata tagi pao iti kwartata ah. Taadumot tinagkurangan na kadata. Ura jak agiskwela. Masapol nga gipaw itlat iti kwarta. Taado ti utang na kadata. Di ka agpampanunot, Troy. Pagawido mo day ta babae. Ta ituloy mo tagiskwela. Kasano akon. Masikug akon, Troy. Sige, di ka madanagan. Iyawid ka ni balay mi. Kaduam ni nanang ko iti lugar mi. Ta ituloy ko ti agiskwela, wen. Jak kahit nga agladingit ti inak. Iso nga ituloy ko ti agadal. Ala, iyawid ka ni balay. Pag nagda ko ni Grace dito balay, tamasikugan nanang. Sana bale, ta ituloy ko ti agiskwela. Sana kon nga agabang. Agawid aklatan iti minalam. Anya pa'y ngay. Wanan tani, masikugmat gaya man tinobyam.
Sige, ituloy mo nga rod tag-eskwela, Troy. No kaano pa'y akayat ko ti ag-eskwela. Isumot ti sana panagpawit ni tatang iti kwarta. Apay, impulong dakken ko na, nanang? Ne, saan? Awan timpul-pulong ko kan kwa na. Apay nga tangawan pa'y lati pawit na aging gaita. Adda awag mo, amangan no ti amam dayta. Ay, wala nang. Isungag pa iso ah. Hello, tatang. Hello, Troy anak. Pasensya kan, dahil talaga umawag ak. Kalkalpas ko nga mina na ospital. Ha? Anyat na pasamak kada kayo. Ado ti tempora sakit ko. Kat nagbalin pa yan na komplikasyon. Ada mapaspaso nga nga operasyon ko iti tiyan. Anya? Jakon makatrabaho, Troy. Pasensya kan. Di kan mapawitan. Sa nabali ta graduar ka matan iti mabiit. Saan ka di? Kan nabaya damat amin ang tuition fee. Kwa? Nakapsuta kon. Una ti asawa ano malpas ti operasyon ko. Agawid akto kanon dita Pilipinas. Tadita ak ngagpaimbag. Anya? Inyawid dan ti amam dito'y Pilipinas. Uwan ka nung arod, nanang. Awanan trabaho ti amam, kanagsakitan. Uwan nga rod, nanang. Awanan. Di na akong matulungan ti amak. Saan ako na makaeskwela? Ay, sinayang mo ti oportunidad mo iti kalabas. Inununam ti nagbisyo kan ng asawa. Uwan nga rod. Agbabawi ak. Ngam naladawan ti amin, nanang. Ay, ala, aganos ka anak ko. Kasta ti pinilin agasat mo. Sa anak mo't anagkurang anang bagbagakan ka. Ngam di ka mo't nagadal anaimbag. Pakawanindak, nanang. Ala, awanin ti maaramidan tayo. Addaditan anak ko. Anya ngay, ano sam ti agbalin agasat mo. Basta ti maibagak, aggaggagat ka, tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Uwan, nanang. Jack ipalubos ang maitulad kanyak ti anak ko. Isong aramidak ti amin akabaalak, tapno makaurnongak. Ken tapno masuportarak ti asawa kan anak ko. Kastamatan kada kayo. Di nakpakadanagan, tilatan pamilyam ti panunutem anak ko. Takabayatan anapig sa akpay. Agtrabaho aklat anak ko. Agyam anak, ta sinarungkaran nak. Troy anak. Uwan, taumay kayo kumustahan, tatang? Ay, nakapsuta kon. Kimaron ti sakit ko. Asidegan ti hapit ko. Ha? Unay matanti kastala ngayo, tatang. Nagkutong kayon. Kudilangan tinangbalkot iti tulang nyo. Nakapsuta ko na anak ko. Pasensyakan. Do di akon maipaay ti kasapulam. Di akon maituloy ti mangsulnit iti nagkurangakken ka. Siyak ti rumbangag kid daw iti pasensya. Uwan no pamakawan kada kayo, tatang. Pakawanandak. Tadyak inaramat iti nasayatin intadyo akwarta, tatang. Pakawanandak. Tadyak natungpal ti arapapyo para kanyak nga anakyo. Ala, basta agsingsingpet ka. Day talang ti may bagak. Agsingsingpet ka kanayon. Namalaman kan, Troy. Ay, uwan nga rod. Nag-overtime kami ngamin. Tapno malpas di kontrata mi abalay, bakit? Ay, inaldaw nga ag-overtime ka. Mabambanog ka nga agkiw-kiwar iti semento. Talaga kasta bakit? Agano sak, takas ti pinilik abiyag. Ha?
No kumatayang pamaysak tinagadal ide. Sana ko mga grigriga takastoy. Isong aganos kan aggagagatak. Tapat siya nga dantulat ta na pintas agasat nga itad ti Diyos kada tayo. Wen saan nagaputa saan ta nakaturpos iti panagadalta. Saan tan nga agarapaap. Ituloy talat ta tarapaap ta. Kat dawatan ta ti kaasi ti Diyos. Agtinulong ta amang papintas iti binukil ta pamilya lakay. Wen Grace, ket ikarik adi kay to baybayan na pamilyak. Ikarik ngagsingsingpat, kinagbalbaliwak, para kada kayo a pamilyak. Ada ka din napatag nga bagam kanyak. Ay, piman kamat, Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalam nga roda pagadalan iti kolehiyo ni Karen nga anak mo, nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo. Ikarkarigata ka pagadalan ti anak ko, para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ay, wanggayam, awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay, kasangay je ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko, umay kaminto kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasig ka natang tisidsidan nyo kani Karen nakaanakak. Imay kayo matgayam niti birthday party. Insan Karen. Wan, Insan Joel. Inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo diti paskan. Nabayag nga minan ajak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka matan na mapapan iji balay, Insan. Laplapdan nak ngamin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo. Numapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Wan insan. Saan na kahit ni nanang nga mapanak iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apay nagsinay ka. awan, Insan Joel. Di mo latan ikaskaso ti bagbagan ti Leslie, anak ko. Tatang, Kas kailangan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akabsat ko. tatang. Nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal kanya Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen anak ko, nasapa kami ngamin anaulila. Siya tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang, Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputa nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin antim Leslie, anak ko. ngam no agsasaon ni Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ni kaskaso dagiti bagbagana. Tikit di panagadal mo ti pang pagrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayam. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyaramido mi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, nanang. Ay na, saan ka mapmapan ni Jebalay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapmapan ni Jayan. Nanang, Agtalinag ka lang diti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ating Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Naggapwa maya. Napan ko pinasir di talon ko. Apay aya. Ay, kwa. Napatagti ibagakan ka, Manong. Anya dayta?
Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmat. Anya? Apa nga ilako ta? Kat pag nanaidan mi pailaan kinikarin niya anak ko. Pundad na gitinagawanan na naganak tati sular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numar iti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino nga yan ti pag naidan mi kinikarin, no mailakon ti solar kan balay. Agnaad kayo langan ni taltalon, Manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya? Agsapula kiti bayar kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mat nga agparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiagyo nga agasawa. Uray pay, Manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti day balay. Di mo kumamot bukudan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mo, Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house, may. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar, wan nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel, may. Da kayo ngagkabsat ti mangurnos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukudan ng ti family house, may, Uncle. Nasingpat ni manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinang padalken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang agsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukudan na ti family house, may. Kaya't ko nga ilako nan, tap na damot manumar ko. Kabsat yu day di tatang me, auntie. Pangaasi yu. Ang lukuyan yu ni Manong Pablo nga ilako nan ti solar kan balay anapanawan dagiti dadakkel mi. Nay, apaya kayat mo nga ilako ti solar kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman paya kasapulam ti kwarta ket nagbaknang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, Nakasaritak mo na Uncle Juan nakabsat day dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagak kan kwa na. adda kada kayo nga agkapsat dayta. Kasarita man na imbag ni Manong mo Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kayat nga ilako mi ti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnagdandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo ta kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na. Uray ng kalmawan. Kaya't nilisling ay lakon ti family house yo. Saan na makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house mi. Kahit anyang arod ti plano mi ta, Pablo. Jak ilako ti family house mi. Kaputa pag nanaidan mi pailakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilako ti dagaken balay. Di namat madagdakamat day ta idi. Uray siyak nga rod kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan dito balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amailakon ti family house mi, ante. Pimasyar ka mat diti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen? Sinampot ko timay ditoy. Gapotarimor ni nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na nagiti mo lami anateng.
Ay, pasensya kayo na. Numan manuak lang nga may pa-share diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga ibagbaga na kin Uncle Pablo. Kayat ni Auntie Leslie nga ilako min ti family house. Tapno adda kan umot bingay na. Anya? Kunak man no amom day taba naginsan. Diyak amo insan. Ti amok lang. Kat kanayon ama pa na sugaran ni nanang. Ha? Agsugsugal ni Auntie Leslie? Uwan insan. Kanayon pa ang napudot ti ulo ni nanang. No kasya maabak iti sukal. Ay sus. Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Gaputa makurkurangan akmat na iti pagbayad ko di pagkadalan. Imposible day ta insan. Baknang kayo. Ape anak ko na mamakurkurangan kay ti pagbayan iti eskwelaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapom, Joel. Apay nga itala sumangpet ka. Ha? Ako. Napanak iti balay da Uncle Pablo. Di matimbagakkan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang matkari nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo't ng Uncle Pablo, nanang. Kat, adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya kumangay tibag kadakwada, nanang. Di may papaniti pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang. Kaya't ko na may lako ti family house me. Tapno addan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saanin anas kan nga ilako pa ti family house yo. Gaputa pag nanaidan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo itirason! Pudnumat, nanang. Saanin anas kan nga ilako yo pa da family house. Kukon da Uncle Pablo. Gaputa at damot tin bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siya, kat jakmeten makikita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idikin kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kid ising singir day takon kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpet takit day. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto takarintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, addan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay gumatang iti family house? Itinto ta sa anak pa yung manugot? Una, dakkel mo ti karbang akiti balay kan sular? Gaputag kab sa tamat? Jag umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti sular kan balay. Napatag kanyak ti family house. Kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan napod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latang nga umay ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat dayta a desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damot tin bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiag yung agasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay nga gragot kalaunay amang ilako iti family house. Leslie, ibagam man kanyak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapay nga gragot kalaunay amang ilako iti sular kan balay.
Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta, kat nagbaknang tinakay ka mga mapamilya. Ha? Anya nga tano, isingir kumitkin ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong? Diyagon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantay iti balay da Auntie Leslie. Itamot laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. Adda kano sana nasayata mapaspasama kita ijay. Anya, Mabantay yun iti balay da, tatang. mabidlaeng, tagpalusak anak ko. Anya tinapasama ka ating ko. Apay anaibos amin ang dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya, No jak mataramidan na ita. Ipabalod dak. ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawak. Anya, Pasensya ka no limod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie, Pinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagbambabawyak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na ko, ma. ading ko. Saan la dagiti gamit ti may dainala? Nudikat alaan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya, Awanan ti pagnaudan mi ka ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kolehiyo, Manong. mala. Di mon pagparikutan day ta ading ko. Mabalin nyo, ti umyan ni Jebalay kini Joel. Katsak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakabamayin matkan ka, Manong. Nakasingsingpot ka. Sinadaan ka lata tumulong kanyak. Agkapsat ta, ading ko. Awanen ti sabaling agtinulong. No saan adata ngagkapsat. Nasaya tadakan na nainsa. Nabayag ti bakasyon mo, ha? Sarane. Apa yan? Anyat sangitan nyo? Alala, sumrak ka. Natayan ti kakaisuna nga anak ko, sir. Di na nalasatan ti sakit na. Anya? Makipagladingit ka, nana. Kahit kaano ti tabon na? Diyak pa'y amo, sir. Tawan o sir ka kwarta. Manuti ka sa pulan nyo? Pautangan kayo? Ala, iba kayo. Apay apa utangam, katawan nam namaam apagbayad na. Matit. Adarin medyo iti data. No saan na makabayad? Di santa swelduan nga agkatulong diti balay. Oh. Rane, bakutan ni Nana Insa. Manula atawon ng tinabati apa nagbiag na dito'y lubong. Naimbag no maikaro na ti utang na king ka. Ang mga nunatayan, ngam di na pala nabayadan ti utang na. Di ka kadi madanagan. Tadyak pa utangan iti dakkel. Jay, eksakto lang usaran na. Ti pa utang ko. Itata na itabo ng ti anak mo. Anya ti planom, Nana Insa? Agtrabaho aklata kada kayo, sir. Tawan mo't sa bali apapanak. Kan ikarok pa iti utang ko kada kayo. Nasaya ta nalagip mo ti utang mo. Ikat wala. Rumbang lang ay karon. Ta inutang mo kat nga rod. Kan awanan pagyanak. Tawan pagbayad ko iti sigod nga inabangan ta anak ko. Hala. Dito yun pala iti pagyanam. Agyamanak, sir. Hanggang sana libre ti panagyan mo dito ya. Ikarom, baban iti panagkatulong mo. Wan, sir. Awan problema. Kabalak pa'y matkid di tagtrabaho. Nasayat nga rod.
Ngaminton nakapsot kan. Kasanun to ngayon. Ha? Saan mo't amabalin na da kami timang taripato kan ka inton nakapsot kan. Nang runa no agkabaw kanton. Uray ipasuli daktulatan no jakon makabaal, sir. Anya? Awan problema kanya. Takababain mo't agpaasikaso aki din kada kayo kat da kayo ti amok. Siyak ti mga sikaso kada kayo, sir. Takatulong daklaang ditoy. Di mo nga ron itulok nga agsakit ka. Tapno agbyag ka pa'y itinapaot, nanainsa. Oh, dakas adamag matet. Ha? Apay? Impasiradan ti negosyo ta. Tanatakwatan da, ti kaawan ti permit ta. Anya? Apay? Asino ngay tinangitik-tik? Oh, may isa siguro kadagiti trabahador ta. Kasano nga rudan? Kasanon ti pagbiyagan tarani? Problema da ito eh. Hangam, padasag a paremedyo. Sige, sayang dayjay. Sapay pimiksan ti negosyo ta. Maisirakit din. Di tamot mayalan iti permit da jay. Tawan mo't papeles ti dagaan nagtuunan na. Kasano itan rani? Anyangit aramidon ta. Sir, anya ti kaya... Panawan nakman dito itanapudo ti ulok. Wan, sir. Ay, apay ngatan. Anyat mapaspasa amakin ni sir. Agungungat mo. Nanainsa! Umay ka man! Umayan, ma'am! Apay ka, day. Apay dagitan nakawarangain na poy. Say-sayangam tin na poy. Ay kwa. Jay aso itay, ma'am. Kurt, bye-bye amakasta. Di mo dalusan? Ay, sorry, ma'am. Jak nakita itay. Pasig nga imbaga ti aramidem abakat. Awampay umnaw. Anyan. Oray ni mamatet. Agungungat. Apay nga ta. Anyat mapaspasamak ka dagiti amok. Nagaapada nga ta. Awanan ti remedyo ti amin, matet. Talaga may pasiran ti negosyo ta. Awan nga raw da. Awan maaramidan tan. Kasanuta itan. Awan pulos urnong ta. Saan tamot ngamin anasaganaan. Iswa di ta nakaurnong. Day ta ti kamalita. Tayo nun unata ti nagbarayuboy. Ngam tinagurnong. Kapilitan nga umutang tayo ti pagpuunan tayo ti sabali ang negosyo. Una, ngam pagutangan tangay. Hindi tata Flavio. Baknang dadya ka aruba. Iso ti ayan tinamnama ta. Sa bagay matki di ita lang nga umutang takin kwa na. Iso asigurado, apautangan na taday jay. Ladingitek. Ngemjak may tentiga tadakid dawan nyo, Rani. Matet. Kagod walang ti maipautang ko. At nangamin paggastusak. Sige tata. Numano ti kabalan nyo nga ipautang, isong ti utangan mi. Ang masapol nga agpinirma tayo. Tapno awan ti rumso aparikot. No bilang lang. Sige sir, no anya ti patakaran nyo nga agpautang, sumurot kami. Kat agyaman kami unay sir, tada maipautang yung kada kami. Agkakaruba tayo. Asino pa'y kumati agtitinulong no saan ada tayo. Mawatak ti sitwasyon nyo. Iso nga okay lang kanya. Rani, kan mate. Ay, kurang ti pagnegosyo ta. Ngayon pautang ni Tata Flavio, bakit? Good. Pagutangan tapay ngay tinayon na. Ay, awan na mo ko na pagutangan. Sapay naksayanan ti kwarta. Ay, kasanon. Awan mo ngamin masapsapul dito'y balay. Mabit lang. Kasaritak ni Nana Insa. Anyat ibagam king kwa na. Basta, mamuan to. Nana Insa, di mat nasingad kayo ti tunggal maysa kani Tata Flavio akaaro ba tayo? Wan barok. Nasingpot kanyak dayjay. Apay aya. No umutang ka, pautangan na ka nga ta. Ay jakla mo Apay ka day.
Padasa man ti umutang kan kuha na nana. Barang pautangan na ka. Ha? Awan ngamin kanan tayon. Ada ngamin utang mi kan kuha na. Kat jak makautangan. Mabay na. Kan sigurado adinak matla pautangan. Tadyak pa'y nakabaybayad. Ha? Alam na nana. Tapno ti igatang tayo iti kanan tayo. Di ka madanagan. Tasaan mo abayadan. Da kami timang bayad. Basta sikat ti umutang. Anya? Tayo di sikat ti nagkid daw iti paburkan niya. Impay ko. Sana ya. Sige, Barok. Mano ayat ti utangak. Oray, 20,000 pesos lang. Tapno da allowance tayo. Ngam ni. Di mo ibagbagang imbaon ka. Ibagam asikat ti umutang. Igatang mo iti agas mo. Kunam. Naimbag nga oras yo, Sir Flavio. Oh, manang insa. Si kagayam, sumrek ka. Agyaman nak, sir. Anya ti maipahi ko. Ay, kwa. Umayak ko maumutang. No mabalin, Pangaramata mi ti kwarta. Pagpa-check up ko sir. Kan paggatang ko iti agas ko. Nagngingina ngamin dagiti agas itan. Kastaya. Mano ko mati utang. Ay, kwa. 20,000 pesos ko no adda, sir. Sige. Mabit lang, taikan kahit utangam. Ayan ti kwarta nga inutang ni Nana Insa. Tay nakagmarket. Awan bagas tayon. Di mo ala namin Tadamot pangusarak. Pangusaram aya. Ununaan tapay ti masapsapol dito'y balay Tanariga ti maawanan iti abasto. Inak itaya. Tapno umado. Anya? Sigurado nga rod nga mga baka. Mga bako na ngamin Sana kasta? Rane. Nana Insa. Hinka man ilako dagito'y saan ang maus-usar a kaldero dito'y. Ha? Ne, pangilakwak ngay, ma'am. Di ta kaaruba Ibagam nga original a kaldero dagita. Dagitay nginginaan kunam. Ngam ibargin mulatan. Sige, ma'am. Kan ingkantuman pa'y umutang kini Tata Flavio, nana. Naibus man tay kwarta nga inutang yun. Ay, mabainaksan. Diyak pa'y nabayadan tay inutang ko, ma'am. Apay, mabain ka kini Tata Flavio. Ngamda kami nga amaw, di ka mabain. Ha? Adamot utang mo kada kami saan aya? Uwan, ma'am. Kan libre ti panagnaan mo dito'y balay may. Iso atong palam amin nga kayat may. Da kami laang tirumbeng akabain mo. Tada kami tibus mo, naawatam? Uwan, ma'am. Pasensya kan, sir. Diyak pa'y la nakabaybayad ngam umututang akmanan. Okay lang, manang insa. Anya ngay, katawan mat nga ron ti sa bahali na pagkamangam. Tanatay matan, ti kakaisu ng anak mo. Ay, uwan nga roon, sir. Pasensya ka talaga. Ne. Di kagsangit, manang insa. Mababainak lang amin unay, sir. Isa paspasensyaan dakla ko man. Awan ti problema kunak manan. Ala, uston, di ka nagsangit. Tamaawatan ka, manang insa. Ket, nakautang? Wan, Rane. Adan igatang iti abasto tayo. Di na kumakayat, ngam pinilit ko Gusto lang der aramidan tabakat. Ninanain sa tibaunan ta nga umutang para kadata. Tainton santa makabayad. Ninanain sa tikamatan ni Tata Flavio. Wan nga rod. Saan na balay? Tanaasin ni Tata Flavio kadagiti kaski ni Nana Insa. Patsik adi na paayan day jay. Awan ba't kami ng pagsapulan ta? Masaduta kag negosyo na basit tipuunan. Tikayat ko, tay milyon tipuunan. Tatno dakkel adagos ti kita. Wan nga rod ngam sapay kuma. Tadan tulat tadumteng aswerte kadata lakay. Nanain sa, naibus man ganyan ti bagas tayon.
Inka pa man umutang ka ni Tata Flavio. Ibagam abayadam into nagtapos. Adun ti utang ko kan kuhana, sir. Mabaina kun nga umutang. Pagbainam ko ma, kat nakasingsingpat kan ka. Ngam, Alakit din, inkan. Kanya ti maalam iti bain-bain. Agbisin ka, no, agbain-bain ka. Adangamin utang ni kan kuhana, iswa di ka makautang. Iswa si kan ti umutang. Tabayadan tayo to, no, adda kwarta. sir. Naimbagkan ka, tamay salakit daw mo kan kuhana. Kat ikan nakadagos. Mawatan na ka, tabakit kan. Ala na, wala 10,000 pesos lang. Tapno, daigatang tayo, iti kanon tayo. Adun ti utang takin ni Tata Flavio, Rani. Noan niya ti pinirmaan ta nga utang ta, iso ti bayadan ta. Kat dagiti inut utang ni Nana Insangay. Utang na dagi jay. Saan tamot nga utang? Ha? Saan adata ti kamaten na, gaputa saan mo't adata ti napanimutang. Awan kamat na kadata. Baunan tantukit di manan ta umutang manan. Ta isuntumot lang ti pagbayad ta iti inutang ta kunkwana. Tata Flavio, ila ko min di balay mi kada kayo. Gatangan yon. Anya? Sa dinundong iti pagnaidan nyo, no ila ko yon. Agawit kami ni probinsya, tata. Anya? Iso agatangan yon. Ikisa yun ton tayo utang mi kada kayo. O sige. Kasari, tak ti may isa nga anak ko. Tano kayat na kat isuntimang gatang. Numayat kayo, sir. Agpaayak kas babaunan niyo. Tapno may karok ti adun nga utang ko kada kayo. Agpagpakaasiak. Awan namnama ang kapagbayad ko iti utang ko. No di ti panangikarok kada kayo. Agpaayak kas babaunan niyo. Kansanda kas wilduan tapno mabayadak ti utang ko. Sige. Kasi kamat manang insa. Iso sige. Agnaid ka, dito'y balay. Ay nahagya manak, Sir Flavio. Nagsaya at kaunay at tao. Naggapuam, kastamla ka na yun nun. Pasaray di kan agawid. Agawid ka langon no makalagip ka. Kwarta man kid di. Awanan, naabak iti sugal. Day tala sugal ti amom, naadikan. Si Kangay, naadik kan iti babae, sinalbak ka kidi. Klablatan ti ayuyang mo. Babae ti nakaibusan ti kwartam. Ay kag lalaki ka mo ano kayat mo? Anya? Diyos ko, ikanak kumapahi itinananay apig sa akin sa lunat. Tapno makatrabaho akpay. Kat makabayad ak iti utang ko. No pa'y adamat basol ko, tanagpaloko ak kadag iti sigod nga amok. No apay met ngamin ngayon tulok ko ngay nalilaw dak. Jakmat ni namnama akas to taramidan da. Di pa nang ipasubo na kanyak. Iso asikala ko man ti makaammo kadakwada. Apo. Anay ko, anay. Ha? Apay, anyat mapaspasamak kin karan eh. Diyak makais mo. Nasakit ti pusong ko no mismo. Anya, agpada ta, oray siyak. Nagsakit ti pusong ko. Diyak lang makaisbo. Anya, ay, adda ko na tamtay tagpa-check up. Anay. Adda, ngambasito. Anay, tan. Tapno maamuan tano apay akas to eh. Anay. Rane, si kalakit di tinangakar kanyak iti sakit akimpot kanyak. Inakaran nak. Anya. Basol mo da ito Rane. Naalam lakit di ti agduduma ababa iti sakit mo. Apay ngay,
Siya pa lang tinakaptan ni Tikastoy. Apay nga, anay. Kasano da ito yun? Nakaptanta iti saanan ang maagasan ang sakit, Rani. Diyak pa'y kaya't ti matay, Rani. Basol mo amin na ito, Matay. Adto iti kwarta manang insa. Ay, saan? Taado pa'y ti utang ko ken ka, Sir Flavio. Di mon pa kadanagan tinaut-utang mo kanya. Lipati mon dagi jay. Anya? Manulangan na tawan ti panagbiag mo dito irabaw ti daga. Iso nga enjoy ang matiagbiag. Tauray siya. So magmamanulangan ti tawan na panagbiag ko. Iso nga anwak nga iti ado akwarda. Diyak matlamay tugot na matayak. Ha? Iso baybayamon ti utang mo. Di mon bayadan. Ala, awatan mo na gito'y, tayin ka gumatang iti kayat mo agatangan. Ay na, nagsaya at ka talaga tao, Sir Flavio. Agyaman ako na ikon ka, sir. Kandi mo pagdanagan, di pa nagkapsot mo. Tadito'y kan balay ngagnaad, aginggat ingana. Ha? Naistoryak ngamin, kadagiti anak ko di pa nagbiag mo. Kat nasyan na kan ka. Iso nga imbilin dati pa nagnaad mo ni ti agnanayon dito'y balay. Da kami ti makamukan ka, manang insa. Ay na, nakababain paikit din kada kayo. Nagsasaya at kayo at tao. Agyaman ak. Ala, di ka nagsangi. Nagagat kamat ngami na maibabaon. Kaya nasingpet ka. Iso arumbang laso badan mi, ti kinasaya at mukha na kami. Nang runa kanya. Rani, jakon kabalan. Uray siya. Marigatan ako na. Nakapsutan nga agpadpada. Tasaanan nga umunog titaraon ka data. Nga ron, Anay ko. dawatin talangan ti ang makawanti na marswa. Kadagiti nagbasbasulan ta. Tapno awatan na tayo ti pagarian na. Uwan, Rani. Agkararag ta adwa.